Yeah, man, ya so what him say? The papa aka baby. And the papa 1 week you ase. Na Agradaa mo okay. Yeah, man, ya kese. Okay, man, ya so ye ni dura na ye nyina akwaja no. That's fine. Yeah, nti me chia wo bia me chia dofo nyina na emom Sammy Gyamfi asemi ne ka no won say wi ase nipa no me meka say ya che ye mu ye groupi nipa nyina ye be groupi nipa baako 4 na nipa 4 stages no. Number 1, the first group people are on the highest level nipa yenye the same anything an issue be bia no ye benya different opinion about asem na aba no enti nipa ye che ye mu a ye baako 4 group bia ne said yomote first group no naturally they were born to be conscious and they grow by themselves. You will be they only learn from reasoning and thinking. Say obebo bra say woko ware ade obi obeye bia no ono atenase na ono etu ne hofo na ode abobra ntie won krofo bi oho a they don't need teachers to guide them in life. Omo ye the highest level. And you what the next level. Omo ye second group ne people who always learn from advice. Omono utunifo say corona omo krono da because ya ka che ne say krono nye enti san crofo people who learn from only advice. And here what the next stage omo ye the third group omo they are not natural teachers to teach themselves. Number 2, they don't listen to advice, they listen to the other people's experience. What ka che ne say krono nya ontie da agi wo hu say obi ekọ wiade ma ya bro kronfo no no de etu no hofo nti there are those people asem to obi ohun so obi akofo obeyere na ya bro na onfo obeyere da omo ye the third group that means utu no fo onfa but ohun sa de na to obi a onye biom any of the last group wonu a ontumi ntu ne hofo wonu a wontie futu wonu a obi ko wi ade na ye chi nipa na ye bro no na ye tutu ne se kura wontie they only learn from personal experience agi wonu a ko wi bi na ye brono egi ni singing free nanum and so beka say wonye bio and ye what the last group wa wono ye nche ne mbrono na sin tuturu the next day obesan akwa enti asema ne ye discuss ya ye wo obia ne level a ode discuss me te say obi say na Sammy Gyamfi a cheska na aye den na scanner no okura no enyo no ani sika na me bisa question say and the sisili adapa anso sika na egu sisili adapa afie no pepa acho no obi akorobo Bank of Ghana. No be akorobo bank ana anana Ghana sika bi ayira debi enti ya addressing issue a me address issue ne say ordinary person me Avram anawo ana obi ana shata wale na mo sprays ka gun crofo so no why na akokasa because an individual a yemfa aban dwumedie bi anhye ne nsa de ama Sammy Gyamfi de na akoye questionable ye. Number 1, the position he holds, especially gold board no cry this Sammy Gyamfi akoto so no opposition no epese kire say there is some conflict of interest because Sammy Gyamfi Ghana ha anka bi say wo bi aso hwe a MPP ba power ye de Sammy Gyamfi beto hia wo be ka say communication mebu aka kire me wo be ka say communication nanse na Sam George be outspoken kakra ye fi say ho na fata no Sammy Gyamfi but e dey enti no de to gold board mate say MPP for say oye Ibrahim Mahama akoda no person Ghana gold nyina no Ibrahim Mahama nya access to the gold enti de na akoda akoto no aye question asem enam from MPP for na yeka question enti ye de wakoto this position omo opposition party kura no hwe so be ye mistake bi ketuwe bi ni trap abepaw so anka Niger Gazi mpo awoko na yi ase no en wo yi ordinary Ghana cedis en o de man Niger Gazi a anka obi ambie na no da sanka Agradaa maami na ewu en anka okọ 1 week en o yi Ghana cedi en o man 100,000 Ghana cedi a anka nye story sure but currency na wo kura no dollars no ye wo memu a ye dollar depreciation any dollar hun sensem and we don't trade in dollars here enti say wo a ye do akoto gold board wa no na meba Agradaa nko a de
me assembly we before Agradaa nkwan 99%. Avram, the woman in question or this kind of man no. Sebe it is so be a wire so bon na wasan so akota. Wa wo kwa wo be gina real for ina se akwa ne ho bon akwa ne bon. Ukotwam do akwa aton. Say ne wo enti Agradaa kro no ne kwan Agradaa fa so de gis ka no. Ono sa ma me no nam a. Ono ne camera man ina ne nam. Ono wo petrend dada. Won asem abai. Say de wa fa wo de ye dede no nim sa Gyamfi officer. Na sabio office na Sammy Gyamfi hold no. Wo ka say nkola officer na. Now your money we are not serious as a country. Obi aye bibi anu woko. Na me catch MPP for they don't have the moral right to talk about Sammy Gyamfi. Omunyama ye neutral. Ye Gyamfi fini yankasa. Because it's the party and yanti de mo de ye no. Yanti hwi wo kronwa. Enti MPP for mo fe be ye politics say ye address bi ane in the politics. NDC foot soldiers rebu ofu because kana mo. And also in a way, Sammy Gyamfi try to be kura or right social media. Yeah, me right. Baby, or the shame say Sammy Gyamfi try say or be paid Juma Ediama party boys. But why should you add party boys to Sammy Gyamfi's struggle for the youth to get employment? And you saw the word party boys say, but this is clear opinion. Let me see the universe in its own intelligence. Ebe bie kwan bi e de a kire Ghana fo ne say NDC ne MPP me maka kire mo eye chewa ene ne ba eye you scratch my back I scratch your back NDC abe eye 4 years omo de omo pa omo nchi MPP ni ba ko no omo free so na MPP mbra an kan NDC fo nyina wan sha sabe Rollins funu kra betu na say ejele no omo nyina wo bi ahobon NDC ne MPP omo nya innocent but ye kan nyina ne say but we live in a society say wo be ye ni petitiriw ye the position bi hye won sa adia ordinary person between any wo bedwam no wo kra wo nya ni wo bedwam obayini obi atumi kwa ne mpana nchen ana meboa obi atumi kwa ne mpana nchen ma ebufo tumi kosi no correct but we obi a wo beji din na eto wo pe ye ba be discuss say me ma kwa me mpana nchen na ebufo obi esi wo ho me nya obi abone ba won say wo nya abone mpo a e wo say wo apologize in terms of Sammy Gyamfi e ba be ye explanation Echremu na up baby also opacha no wapacha but ebi frɛ sɛ yɛmpam no na yɛmpam no no de mejama emrenim for say against Ghana law say we beche dollar wo krom ade a ende minim but as an individual a wo no akura wo no ani sika na we share obi na nko che no anka boni bi anim ba ma kyerɛ position holding no na Agradaa no eye obi a even menka say yɛmfa politics en hate ye ho. But during about what time no? Near maybe crock a cafe NDC when they are dear or the year John Mahama. Make promise be blasty Agradaa say. We only quite so used to those words for the president for the president of Ghana. It's about time one. Any paper to say Agradaa or Ben wa. Quickly, no one uncroft for body gas are stopping the samami and found between our home. Simple. What do you say about two abano? Me you be a me you be di kukuemu asemwa, me fair bambo, I'm fair mabonting. But when no medi kan kadada intibeka ye beto aba no nana kwami bedi ako cheda ene to ne nsa frɛ me say Avram me pese oba na beboa me team wonim say Agradaa frɛ me say obese odi ni TV station no na odi promote nana kwami bedi ako enti ofrɛ me ena me bɔ nana kwami bedi ako me bɔ nana kwami bedi ako amane ena odi me ma ni PR enti PR ka se o ende Agradaa mbra no montrase na omonkasa ye good a enti Agradaa ma ne manager ne PR ena ni PR ne manager ene buy ma ekohia na kwambedi akọ PR no during the meeting me hwe PR ne nimu a na enya ade obepene enya ade obepene because no na kwambedi akọ na nkasa ogina wa sapesi a wa bo ne bra no ye tag ne se oye kronfo no san kwa fa ma me Agradaa ode abosomsom bebu Ghana fo nyina ndo se awurade afrani onfa ne ho nkɔbɔ no enti onu Agradaa na de patapa ekɔ support Baumi amfa yakɔche ni skedi asɛm abe nti maame na nkasa no me nim huhum edi n'akyi the same thing na Agradaa akuri ade ne nsa kɔto kwesi ata so ewo radio station bɔ mpa ya man eno ne yanti kwesi ata nka bi ampo kwesi ata yanti nka bi well maame we di bɔne akyɛ Ghana ye serious country ya kama bi tsa Agradaa ankonyo obi a oso onya no kra wo krom ha enye so onya no kra wo krom ha
Tamani utamini mbwe bi obodan because of Agradaa. Sika gari ya. Obi sika woko. Dada nkrofo ji omusika na so otu police station ye me say Agradaa cases ane egu ono. Okwa ye ntumi nkan. So na Ghana politicians ya na akofa saade we ye nyina ba. Enne kromu ha opomo mu di atemu pa. Politicians amo sa akwan no. Wow, me na me pese me body hwe be say fi ahwa senega politicians ana ma ne kwan enda okasa ma NDC o kire okasa ma MPP Agradaa kuru ya politicians seven previous wo ko kape NDC fo kede ka bi ntela pa kire se wo yanka se mo bi yanka se wo bande ye twe di obi kuro mo hene wo hene pon si ho na obi okasa ma party se wo hene pon sabe kwasea panyini bi amfra ni ntonefo. Anytime I video afa Kevin Taylor ho me wie na NDC mpanyimfo ani me Avram slow down give us slow down that Kevin Taylor guy don't mind am no crepa no de ma me mind no no de odi ye nkrofo ne me yesremuni da bia me ko platform bi so ameka if otumfo me menya santini okay se Ghana fo ina pese agitum se otumfo eye ohene animu odu chan ohene bi ayenka wodi de ntia everybody is criticizing only otumfo the whole Ghana. Ono pe no yo hiri wo krom hana. Ye wo every region. 16 regions na ye create no. Asem si wo every region na ye breme the politician, any the MP, any DC or omo a ye de krona show mo nsa no. Ne ye ohini. It is only in Ashanti region when there is a problem they blame Otumfo. Me bo aka kire me. Asem si wo northern region and to man wako kasan hwan Otumfo na kwako siesi yeah me kuro man prusi for be de omu ye ya ahefo no ye be kunkun ya ho e de enti ye mblemu ahefo woko no na antimemu a e de akoso Otumfo saba e wo say politicians bu obi dollars na anke cover the time prime minister find a quiet party no UK them say cover the time but who check it you more feedback yes yeah party talk to me you more feedback anka be ya party fa ho ben emfa ho but ebra ya gaba ekunku dipa ema enipa enkeka mbom ema nipa ehia no cover the time ya wa eyi Sir John eyi ase na adani campaign Sir John eyi ase ye na ye we cover the time one ye bu amanfo wo kromo no wa won ti abrofo no eye rule of law wo be kan say nya hwe crime bia ye crime diama sisili adapa de animu ayedu e chen Sammy Gyamfi de na the quantum of money involved but ni na ye the same thing $1 and a we kura and $1 and a yakoturu we fie enti so ka chem say Sammy Gyamfi de no enye hwe a and yes sisili adapa de no so enye hwe because sa time no Ghana sika bi anyerai Ghana dollars bi anyerai enti asemba yenji politics ni sin chen ni en discuss say anka Sammy Gyamfi ya do ye de onye boni bia but position no holdu na ekoye currency na kwese odnamo he is walking around with the dollars say bi bro ni kra ka they will call you and then question you say about the sign okay but quickly my young